Biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Hey, yun na hindi dyan, Obing. Kanay lakas titararamidin na. Abay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Kunay kit din tayo dyan, Obing. Ay. Tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti ri daw. Naimbag Rabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan. Ala, umay ka matan anak ko. Sige. Pagdangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit ni ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko ya. Jimson, Barok. Agyaman anak man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gawid, ang magpilit man. Iso ngayon tulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuluyan nga ro doon, nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta nga raramidam. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak met nga apong mo. Di mula mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Palpalasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo maibaga ti kasta. Takanayon ka ba't nagbartek. Among ka diya delikado ti kasta nga raramidem. Agbartek ka. Sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Nagadal ka kiti. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. War tayo man kiti. Di mo't nala yun ti pensyon nyo. Wen. Ngam saan ka nga ikanta pagbartek mong pumatlaan. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanya. Awan kwanta ni nanang. Iswada kayo na ti pagdawatak. Alamot din apong. Sige. Adto'y ti siya kagasot. Yung kagumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang-sanga kasot laang. Saan ngumdas da ito'y? Agbalor iti 500 ti gatang ka tsinelas. Anya, ay, nagnginan. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabali na sardangan yun, ti pa nagbarbartag yung digayim mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kaya nga ginom kayo diti balay. Nawatan? Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo mo't ti kastangar aramiden nyo. Agayab ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang.
Sorry, Manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie gayam. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamagam, Manong. Crush mo niya. Ha? Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang Manong. Kunaktupay kat. Kursonada na ka ni Manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanya. Umay ka no sumarong ka rin balay, intun malam, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka la kanyak takabsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag balay na plastic yan ka. Saan ko type ni Manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laang. Dinto ta ni Manong mo kat 30 plus nan. Lakaya na maidilig ka niya. Naimbag nga orasyon, Nana. Mabalin na sa rungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti ang aldaw. Anya? Sa dino tinapanan na, Nana? Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan nga ruden barok. Di man lag text when no mawang no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay, kanya, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman ka, ha? Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana to bang kanyak dahi taading ko. Basta tiyan mo, kat agayata ka ni Julie. Kat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong. Basta man bilang, awan mabaling ko. Basta na ibagak tirik na. Awatak, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay, no siya klamay sa. Tangayawan mo lang dengdenggen na. Nasaysaya at no makiasawan tatak. Barin agtal na. Ha? Masiguradong nga rod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema kung makatumpong iti barumbado a lalaki? Ay kapilyin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay mat nga nandiyan anak mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang sito nga agsasao. Wen nga rod tatang. Ay na po. Saan na ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasanot ti aramita. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asapay la kumatakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Antay pa, Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maul-ula na kwan. Halagid din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Tay. Mao din tayo. Okay. Okay. Kasta Aday ka. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulod kanton. Carlo, amangan no, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruakmat. Wen gam. Saan tamat nga kaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulitek. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang kamat.
Kasano nagbunga ti panakailawan ta? Nagbunga, di biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isyat mo kiti. Isyat mo pa eh. Mm. Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano na ito yan? Mali talaga ti rimnak. Pag-iso ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo? Julie, akita ta. Kailiw ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya na ita? Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Atapay kayo, Marimida. Bye! Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano na ito yan? Hindi kaya tamamuan na nanang. Kasigurado apagong tanda. Julie, ada sa nga ilim. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilim. Uy, nanang. Umayan. Amo ko ti aramida. Na, Julie. Anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay, nga agbakbakwar ka? Masikugak, nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan. Awan ti amana. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amuna ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayan no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamot laeng. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukwam ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wenno saan. Anya day tanana? Jimson barong. Masiko ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di. Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso may magpagakon ti ang paiso. Masikog ti anak ko.
Isungada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Sumapol ka lang nga niti sa bali nga sawaem baro. Ay atat ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka may kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no santa pa'y lang kasar Jimson. Apay mat. Basta, sa anak pa'y ready. Ngam di ka madanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan, no nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, mat. Papanam, bakit? Bantayan pa'y lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansa naman ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw awid. Mabalin mo tata. Panya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan panagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tantikas ta pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang ti pudno a marikriknak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni ti sabali, Carlo. Ngabuhan, kahit kalata. Apay ki din na saan? Ramanam dahi toy. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Jak pa'y napadas tinagsyabu. Isungaro ta padas mita. Ala na, mayat dahi toy. Lumapadas mo, sigurado sa pulong to. Carlo. Ito. Padasam ki din. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre, kayat ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Hindun bigat. Adda manan sabta matawan. Ado manan ti simang pat alako tayo. Milyones manan. Ti kwarta na mas kasal. Toy! Awan ang tignay kidakas. Ingat tayo na gito yung maya. Pulis kami! Ha? Diyos kay, dagang pulis! Kasano dahi to yan? Tigtaray! Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang! Jimson! Tulungan ta! Diyak kaya ti mabalod! Tulungan ta kuma! Yapo, namin anaw a binagbagaan ka, dako. Saan laeng asyak tinangbagbagaan ka? Ado kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Agalos ka, Julie. Takas ta ti pinilim abiyag. Una da nga rodan. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspudpud ng anak. Inaramit ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Sumaganos ka. Takas ta ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Akawanan na kuma. Kandi na kumasinaan. Ladingitag, agam...
Napupang ti panagayatuan ka. Total, imparupamat kanyak ti kaawan patagkukan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi. Sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akot kanyan. Dakmat mabaling ngay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye ti anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsut ako na. Gapoy agtutuma asakit ko, Jimson. Marigatan na ka magasikaso iti apo ko. Kasano nga tan? Sa pagtrabaho kiti sa bali ang lugar nana. Kasta aya. Ay na apo, awa mo kami doon tayo ti tata. Makatulungan ko ba? Marigatan na, baro. Numaitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokon ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Ipatagkon kaspudpud mga anak ko. Iso asaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtapi masyar ka dito yung pagpanudan. Wen, kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay na, nakalkan. Kailaw ka una yan. Nakapsutan ti inam. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak, Jimson. Dadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa. Taedayan ti pagnaadan mi. Asawa? No kasta? Nangasawa ka? Wan, di ka matanagan. Masing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, Boy, anak. No nagsingsing patak ko maiti. Saan ka maisina kanya? Pagbabawayak dagiti ngay nararamit ko iti kan labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abaybayan? Sige, patuloyin mi. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka una. Agsingsingpat ka kuma, anak ko. Kat dinakto ko maliplipatan na ina. Ang lang dito'y amang ipatpadagan ka, anak ko. No ammom tinasaya at kansaan, ammom aliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturungkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo.
Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hello gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Advance Merry Christmas kada tayo amin papagayam. Sa balimanan nga istorya wano pa kasaritaan, ti patangatang miitangam sakbay na, kablawan tay payman ni Ma'am Adela Vergara, ni Ma'am Belinda Ramos, kani Ana Lorsano. Intay nga ro dandagan ti episode 229. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anyaman ti sangsangitam nga may dito'y balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan? Di mo pa lang amin sinaan di asawam. Awam matlat babain na. Manang. Awan lang aro trabaho nan, kanayon nakapay lang apaan. Panawam kit din. Aywan, kumusta dyan pa-applyan para abroad? Alanganan akpay manang. Ngamin, basit pa iti anak ko. Diyak maitalak iti asawa ni girlie. Ay na, abroad ka kit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Diyak baybayan ni girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tadyak baybayan. Amumad nga awan anak mi kanibayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi. Sige man nga rod manang. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulitak Awan pagdanagam iti anak mo no iti puder mi tayan na. Ta saan mi abaybayan, ading ko. Ket, kasanunto ti kwarta nga ipauit mo into nada ka ni di abroad? Asino ti pangipawitam? Ay, di ka agar aramid, Luisa. Siyak ti asawa. Iso asyak ti rumbeng apang ipauitam iti sweldom. Ang kasanon ti anak ta. Masapul asuportaran ta iti poder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipauitam iti kwarta. Tasyak metlang ti mangted iti kwarta ka ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipauitam iti sweldom. Mando. Dakdakkel ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello, manang. Hello, di mon pawitan iti kwarta di asawam. Agbarbar teklat kukuan na ditoy. Anya? No tsak pilitan namang to iti suporta tanak na di pa mang tedan. Makangagak pa nga umunay ta kakasakita sarita, sakbay nga iton na. Una yun ti asawa. Talagang awan pa nagbaliw na. Sige manang, jakon pauitan iti kwarta ti asawa. Sikalatan ti pauita. Ay na, agyaman ak nga ron. Kan agawa am latat trabaho tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y nagbakbakasyon. Diretsyon kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan ka iti baro abistidam. Kwartak tinggatang ko iti dayta, Wow! Nagpintas, mami! Wen bagbagay mo. Gan dapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, mami. Eksakto kanyak dayta. Wen tamok tiro kun ti sakam, girlie. Thank you, mami. Kanayon nak nga igatangan iti badok. Wen, gaputa ipatpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Thank you, mami. Tauray ko na mabinaybay anda kung nagitipudpud no adadakkel ko. Anda kalatamang ipatpatag kanyak. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kita dya, ma'am. Jay lagbarbar tagtararamidan na. Katjay matinam, nakalipatan manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ng sikang anak na. Sana bali, tada ka mat. Sikan ati inak, mami.
Tako namat nga impampun na kun ni mamik kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agi pawit manang, taagawid akon iti mabiit. Anya? Ne, kalat sa ti panagawid mo ah. Agbakasyon ka? Wan manang, takailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad, ngam italaan ang makabakasyon na. Anya? Agad kaano nga ron nga gawid ka? Inton o may alawasan, manang. Anya? Ay, agawid ka nun dya inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Amangan no pilitan na kan nga agsublikan ko na. Awan maramidak no kayat mong tagsublikan ko na, anak ko. Ay na, ano sa kun ati maulila. Total, awan mo ta talaga ti anak ko. Ngamlag-lagi pam kumaka na yun Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak, tinangipaay iti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan ta di ka panawan. Sika ti love ko. Nga uray pilitan na kanto ti inam magsublikan ko, na? Wan, mami. Uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkel kan, alaan na kan. Wan nga rod, mami. Isa di ka madanagan. Di kanto panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahabalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kagura na ka di, anak ko. Saan ka nga, mo? Syakti inam, anak ko. Aywan gayam. Adda pasarabokan ka. Dakkel at teddy bear. Oh, adoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apagaayat mo ti teddy bear, anak ko. O adoy, para kan ka. Embarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Di ta kayo? Gali! Gali, anak ko! Agsublay ka! Luisa! Bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kandi mo ipilit ti bagim, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas diya matanda anak ko kanyak, manang. Nakasingsingpot mo't idibasit pa'y laang. Idi nasakit nga rin tinakam na. Gapoy ti panang panaw mo kan kwa na manipod pa'y basit. Ngamamong mati makagapo, manang. Inlawlawag mo kumakin kwa na ti amin bayat ti panagdakkel na. Itikas na, naawatan. Apay akas ta ka? Papasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo ta nagkurang kan kwa na Di ka madagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti adwa rigrigat ko kan kwa na Kabayatan ti kawan mo iti puder na. Di ka managsaw iti pakasairan tirik na. Awanin, na brainwash dyan ang tan, Luisa. Jay, mauyo nga kabsat mo tinang brainwash kan kwa na. Sakto pa nga manakit, bastosan na. Bastos na siya nga anak na. Inakaran jay ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kabsat ko. Kastamot tan iti anak na. Nagpasumat, nagpadanda bastos. Katsi ka, apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak idi dito Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang patak mando. That's life, Luisa. Kaslasan ka mo na irwam nito'y gwapo nga asawa. Aginggat ka ano ti kastang aramid mo, mando. Patayam ti bagim iti kastang aramidam. Adulamin. Ay, bakit? Wala naman. Nabayag kay Jabro. Nagbasit din pawit mo kwarta kanya. Napatpatag siya kapsat mo bastos. Iti siya nga asawa. Jay anak ta ti makagapo. Iso a pinawpaw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga aday ti poder dati anak na. Ada siguro lalaki. Isutin nang tadamit ti taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando.
agim imon ka iti angin. Ay, mangtod ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati Ala na, ikan na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo, manang. Jakon ag subli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti podermi nga agasawa. No siya, kawan problema iti dayta. Ang amdamagam akin ni girlie, no kayat na ti sumurot kan ka. Ha? Oh, girlie, sikat ag desisyon. Mami, Girlie anak, agawitan iti balaywan. Saan akon nga umadayo? Agdadan na tayon kadatatang mo. Di kan kayat apanawan anak ko. jak kayat apanawan ni Mami kanida. Isu ti kayat kwa kadan na. Isu apumanaw kayon. Girlie anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya anak ko. Saan ka matasigod akasta? Basta jak kayat agawin iti balayo. Dituyin ti pagnaadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan jak mabalin apilitin ni girlie. No talaga dinan kayat ti agawid iti balayo. Pumanaw kantan Rumwar kami pa'y. In kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti tapuan. Kat sigurado nga aduman ng dagiti award na inton bigat. Kastaya, ay na, maragsa ka nakparakan ka anak ko. Kablaawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, sige. Agawid ak nga rudan. Mabalin nga akan ka anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmat, Luisa. At agurahan na kataubing mo kasta tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumwar kamin. Ay na, naglaya nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo. I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at iti sagot ko kan ka. Gimatangak iti sa balimanan at teddy bear. Awatam ko anak ko. Jak pagan ano dayta? Ado ti kasteje balay mi. Ay, Luisa. Alahanda kami man gayam iti ladawan ka ni girlie. Ado ti camera. Ala, umay kan anak. Ag-picture taman. Mabanugak ngagbiyahe, Mami. Isu nga agabang aklangan iti ili iti pagyanak nga giskwela. Oh, sige. Sana problema na ita, anak. Sumapul tayo iti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni girlie atan Uray kas diyang high schooler. Tabalediktoryan kat nga rod. Adulat tama iti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. Wan amanang, pagtitinulungan tayo. Barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan di namat ngamin kaya ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo nam namaanday ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni girlie ta nalaing. Kat into na sinsadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. At ado nga amang tirigat ko kankuanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, Ngam ibagbagakla ang tipod no. Ay, awat mon man daw. Lumaklakay ka di agpampanunot. Ni tatang may. Sana ka lumaklakay. Umububi nga kitya. Ay, paano kang agbalbaliwaya? Ay, lumaklakay ka ng kastamlatan na kanayon. Giro na. Gastoy nga rutikin na daw. Ayan, mabalin ko nga, tatang. Ay, diyan ka mutisawakan ka. Pasig akong sumisyon, ti papaay mo iti pamilyam. Masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartak.
Uray jak ikan iti kwarta. Ado matlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga ron nga agpampanunot ti lukong anak ka? Ay, Wan, kumusta di apo ka? Nasaya at lat na tatang. Agis iskwelan iti kolehiyo. Uray kaskasano, matultulong aklat tamot taad damot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababangak. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na. Di na kaya't apanawan ti ikit na tatang. Ay, Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takapsat ko mo't ti ayan na tatang. una, ang amuna kay ito nga taatalyawan, inton nakapsot kayaon. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyang tatang. Sabali pa ikat ti mapampanunot kon. Dakkel ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apukaw. Tapnuguraan na ka. Imayak tay mawag ni Girlie, Luisa. Agkasapulan iti kwarta. Paggatang na kano iti libro, kan pagbayad na iti boarding house na. Kan adupay dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na manang. 6,000 amin. Ng pagudwantan. Uray sagdi 3,000 ta. Sige, mabiit lang ang ngarod manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni Girlie. Taawagak man mat di anak ko, manang. Wano saan, sarong karap. Ay, pasensya kan. Ngamin yun ay unay na adyak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na adyak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apayakas di anak ko. Kasla nagdagsan launay ti nagpasulakan ko na. Anya launay ti di na kinayat kanyak. Apayak agurugura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Isuakas jay. Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni Girlie. Hello, Girlie. Hello, Mami. Jack pa'y la makaawid. Tadaramitin mi kadagiti kaadalap. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pa'y la masarungkaran, tane. Busy akmat. Wan, Mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak sige, matungpalan ako. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, Girlie. Inton makaadal ka, amom na sino ti rumba nga tulungam. Wan, Mami. Da kayo ti tulungak. Tada kayo tinagrigat na ng padakkel kanyak. Nasaya tammom dayta. Napay, awan klase mita, Girlie. Mami. Ni, apay ngagsangit ka ngay. Masikugak, Mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Adda, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masikugak. Aniya. Ay, adda kami. Katwak to anak mo, Luisa. Ha? Isublikon to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan atartari gagayak dayta, manang. Sige nga ron, makamuka kan kwa na. Ngam na masikug ni Girlie. Kat intarayan ti nobyo na. Anya? Mala, mapanakon. Yagkunton ti dumakawas ni Girlie inton bigat. Pagkawanandak ko mananang. Anyan, nagubingan ka pa ilang. Ngam masikog ka na ko. Nanang. Ngam ala, saan ka akagura? Nga uray kastan tinagtungpalam, anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi, anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanandak ko maga po iti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan anapakawan ka, anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apok la 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 la. Aday na, napaturog kun ti apok ko.
O, girlie, ipaidakon. Katyabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagit na jay imbalang mo asagot ko kumakan ka idi, anak. Oh, aping agsangit kami, anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayo matgayam di makatulong kanyak. Di nakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko, awan kanyak dayjay. Naragsakak, tama ka din na kamanan, anak ko. Di kay tubaybayan iti apo ko. Aginggat si bibiyagak. Ita amarik nagtirik na ti maysa nga inadadan anak ko nanang. Pagkawanan dak ko ma. Ipatpatag kayo unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko kan ka, anak ko. Kas namatan iti apo ko. Ipatpatag kayo unay. Ay na, dakalan ti anak mo, girlie. Kas nakaano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod nanang. Kat umadanimot tanti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maraksakan nakparakan ka. Tauray kas di tinaglablabasam, intuloy mo lat ta tinagiskwela. Kat iti mabiit, matunoy mon ti arapaap mo. Uwan nanang. Kat gapo amin day ta iti adu a sakripisyo yo. Nakasingsingpot kayo nga ina. Anak ko, Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay tubaybayan. Kan di kay tupanawan apulos. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Siyak to timang tulong kada kayo. Luisa, bakit? Pakawalan na ko, ma. No nagbalinak nga responsable nga asawa, kan ama ti anak ta. Manilo. Agbalbaliw ako, bakit? Kapilitan akasta. Tadan rikrik na iti bakim. Tano di ka palagbaliw. Amangan numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw ako, kat sorry manan na. Agyamanak, tauray responsable akong asawa. Di naksininaan na pulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngamala, lipata mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiriskan. Wan, bakit? Kat ikarik, into naging bagak. Aramidak ti amin nakabalak. Tasol nitak dagiti adu nagkurkuranga kada kayo. Imbagman ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Apay akas tamatan tila nga manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito'y balayo. Ngam kastan tila ngam. Wana, tanakaron ti sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta. Kimaro jay sigud asakit mo. Wan, kat marik na ka sa anak ko nga agpaot dito'y rabaw ti daga. Hindi ka kumaagsao iti kasta manang. Pakawanan na ka ading. At abasol ko kan ka. Ha? Sorry, no tinagikwak ta anak mo idi. Ganti pa ng padpadakas ko kan ka idi iti anak mo. Iso aginura na ka. Ha? Jak kabaalan akalabanan ti konsensya. No jak ipudno ti amin kan ka. Iso asapay ko mata mapakawan na kading ko. Apay kitin asaan ka mapakawan. Kat kapsat ka. Napatag ka kapsat ko. Agpaimbag ka kiti manang. Kat makitinulong kami amang ipaagas kan ka. Oh, agyaman na kading. Nagsaya at kaunay akapsa.
awan tinasaya at atungpal mo, no rinuker ti aramid mo. Iso ano di mo kaya ti madusan to, baliwam ti madi nga aramid mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Insora ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless manan, iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Hello gagayam! Happy Valentine's Day kada kayo amin, ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama abiyag ti tao. Makablawang pay ni Mimi Dupaya, Marita Kokya, Lilibeth Contillo kini Adela Vergara. Kaya titayin tayo nga din denggan ti episode 344. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ti cellphone mo akanayon kaya asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka, Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Lakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbukawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda nga siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. No agsasao ni nanang. Kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Mari Kiray? Kulasisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siya. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ki dino'y bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to day ta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim sama it. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam lata ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't ato, ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, Kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na, ang jak mo, no taga ano.
Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay, dahil tatadya ka mo, manong. Isumot lang dyan cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog, manong. Kaasi, dagiti ubeng. Minda bakit? Nakanumot ka sarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amunday ta. Saan nan amasapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda. Problemam daytan. Minda, bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa makaturog, umunakan. Anak ka di pa'y araramidam? Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak lang, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan na iti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino di ayan ni nanang? Diyan mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga no napan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Ala, napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di Aminda ah. Jak meten makuntak. Simurot sa amat iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, simurutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumot lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anyangay nga ron. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan ta, Minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na, ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Apay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak noon na imas matlang tiluton. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod tatang. Ita, kuleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ah. Wan tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat-pat ganda kayo unay, tatang.
Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawansyo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lataan na tibkar. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri, apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kada kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Ay, awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo itilas o ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro timay sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwintak mo. Diyakon naman di panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan? Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Patalakad ko ita. Anya? Sikalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasin, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Mabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Kaparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lula da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang dati naging inistorya kami iti tersena. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di amakontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo, ti di na palabas sa lawas, tatang. Ore siyak, jakmat namnamay na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdag sa nonay tiring tatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ni nanang makaawid nga tatang. Day ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni nanang itilimatawan. Talaga alinaksid na tayon, tatang.
Agsubli kayo ka din, ijay sentro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin ah. Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtedted dagitilwa. Manungal daw laeng asaan ko nakita ni Lola Yoko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, Tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kankuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di yo kumaguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, Tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayo, Tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos ka matlangan. Uwin, Tatang. Iso na lang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, Tatang. Adakon! Ay na, pagbagay mo launay tabistida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto magti sumaruno nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni Tatang, ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola. Sigurado hamaragsakan day jay. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagrit nakit. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni Tatang, anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni Tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita kenkwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit, anyangay nga rod. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanagan. Sa anak pa'y nga ron nagsubli di sentro, Tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya? Puno tinangag mo. Adan sa baling ay ayatek ita. Isumagsinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak.
ikan nakmat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maagdaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta na nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo, iti sigod a cellphone ko. O kat kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang? Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Saan na pudno day ta, Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin a graduar. Kat ni Fidel, adalat ta iti sigod a balayo a. Apay, kayat mo ka day ang makasarita tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni Tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot agsawi ti kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib keren nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak tito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok mo't laangan kenkwana. Apimusay ti amayo. Iti anya pay lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko saan kumakastawan. Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya pa'y lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri, Lea, sapay la kumata mapakawandak. Ading Lea, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Basol yun, Nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak, sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubli tinapalabas, Nanang? Anak ko, kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kamin iti nobyok, Manang. Ay sige, sikalata ah. Sika ngay, Nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan ah. Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo ano sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak.
Awan matanda na ng kanti asawak. Ada matan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Sakbay nga giwayat iti addang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, tapno di tayo tulumdaang iti kamaudyanan. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.